Birinci suroğuz. Адам алейхиссаламдын boyu qancha metr bo'lgan? Jana al qancha yil jashagan? Kim javob beradi? Javob bere turganlar bo'lsa, kommentariga yozingizlar. Buni bari kitapda bor tuğanlar. Ikinci suroğuz tuğanlar. Nuh aleyhissalam kemede qancha ay, qancha yil, ja qancha kun yurgan? Bunu dağı kommentariyden kütüm tuğanlar. Üçüncü suroğuz. Faraon aleyhillani qancha yil jashagan? Faraon aleyhillaniga Allah Taala ömrü ötküçe oru bergen emas ekan tuğanlar. Taqir organ emas ekan. Eğer buğa men Allah Taala aytsa, eğer men buğa orunu bere turgan bolsam, bul menden şifa surayt dedi. Menen surabaş üçün men buğa orunu berbedim dedi. Bu oru emne eken bilbeyt ele tuğanlar. Özünü Kudayımın dep siz etele tuğanlar. Allah Kudayımın dep. Hazırkı uçurda bizde Arslan alay çıkıp atpayбы? Faraonun ekinçisi. Arslan alay kapır. Ulam oşa okşap çöküp жоқ öküp deseli boldu, Kuday saktasın bırak. Hidayat bersin. Bul özünü Kudayımın dep sizgen tuğanlar. Bardık nersesi bolgan bunun. Bul 500'ge жақын аял болған туғандар. Кейбір немелерде 600 деп келеді. Бұл қыздарыны өзінің никесін алған туғандар. Қыз төрелсе, бойға жеткеннен кейін өзінің никесін алған. Себебі менің мүлкім, менің башқарған нәрселерім башқа біреуге өтіп кетпесін деген мақсатта kızların özüne nikahелеп алган туғандар. Ушунда залым болгон. Аллах Таала Куранда айтат, biz bunu топ кылып үй бүлөсү менен дозокко ыргытабыз деп келет туғандар. Фараон жөнүндө Куранда өтө көп жерде келет туғандар. Аллах Таала Куран Керимде айтат, biz bunu кыямат кайымга чейин сактайбыз деп атат. Адамдарга үлгү, белги болуш үчүн деп атат.